Yamwa kwa Badwam TV Badwam Jumadi eso enano pensama sie na brason sa wotibie no so na yedi free Jumadi no asie se yedi dwom ejeje wa baba no ye hye Jumadi no asie no kase no ena edi kan wom sam ne doso ne etodwa wo mu bi ya wo betie eni multimedia Jumakuo yen COO Raken ansa wo 2023 wono ye media radio sector penny ewa afimu ni nyina ne nyuma pa wo hwe eboa adwuma no koso yaba no so aba ya de honsam no ebebro no fe yabo reyensam foforo mu ya regional highway engineer de achew pakase de ma de hye ya yefa nsawam kumase kwantempon no eso sade opokuasem potamu ho de kwan no enya ne mfuture de kunipa eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra, Go TV 119, DSTV 280, YouTube Adom TV 2. Medidi afia amankwa tamaklo. Afia ni die mientie sede nsam chiremu ankasa etie. Wei kan ho an imprensa eso ne ena yen chief operating officer wo multimedia Jumakuo mu Raken ansa ya bono abaso se wono ene pani pa 2023 no mu media radio sector no emu no Ghana CEO Summit de etoso nwoche yade sabaso bodie no emma no ne nyuma pa ne hyehye papa edakwan mu nti na media station no gina ne naso Adom TV kase etoso CEO of the Year Media Radio Multimedia Group Ken Ansah. Eni so ade hunu ya owo so behwe ama wonuma wo ye adwuma wonase adwumadi ho betie na aboa ama oman empotema hodo ebenya ho mfaso eden sakira yaba na afi mpuntu eni kwane obefa so amanfo obenya adwuma ye no eka ho bi na wotumi eni asa abaso bodie medie ebuaboa mpanimfo a woda adwuma hodo ano ene aman mpanimfo ene wonuma oturuma bobe ewa adwuma yi mu ebehia na wabo wona abaso ensem bi a odwendwene ho ewa adwumadi no ase ene se kwane obefa so ma abefu adwumadi afa ne ntoma fra ene kwadwuma na fe sikasam ene ma enkankro ya ogidi se ni nyina aka ho bi na beboa ama sikasam afa na ntoma pa efra ewo mai pani kwankyerefo a wada CEO Summit ano NS Graft Ejire ene ne nsantwerefo twetwenko man sam wade tu dwa bi ne nti ebeye den na yetumi move akoyenim na se be move akoyenim a na se enkan no na yeton koku enkan no yeton gold a eden biem na yebetumi aye no ewo kwan foforo so a ebeboa oman no ema nakonenim ena se saaso dia ende technology aba technology papa eye artificial intelligence na aba no so yebeye den ena yedi mpanimfo ewo hunimdi abebehye edwuma mu mpanimfo aban mpanimfo no mo akyerem se amohu ekwan a saa technology e no AI ebeboa ama yetumi ama Ghana ene ndwuma kese akonenim to be samia enutuna yishia this year nimpa bebre dwuma mfo panifo bebre so we obi a wo fa pokuase achomota kwantempon teten fa mu ko pokuase ni kopie kumase kwan no a wo hu ni a me pa kire mfuturo ya eku adehye se wani se o ka kire adroba fon so ahyen seye fiso ko fa so de bia dia oka na se de ani wo ha dwene pa nsuo to nsuo ateche ekwano kura wonim so kura hwe abeto menem ase wahyen na regional highway manager engineer Emmanuel Odai ene Adom kase adi nkomo de chew papa na ema de hye fasa kwan no eso se ne wonde hye gu na kwan so se be ya ohaw ne bra ye faso kwan no ebebafo yenim ekwan no moye no ye nyina ye ne age se ebi omoye kwan amaye ba ne ma wo so moye na ye nso aye timamofo no ye ho toye no omunye enti futuro no de hayen se omba wie kwan no futuro betimi abo nipa bebre yale wa mantemo ha se kwan ne nye ena senia China fo no so omaye kwan no ama driver fo na ebrenti se no chese before se obefi akra ba bedu nsan om no Africa bebro 3 4 omo fa ne short of fa besia no fa besia enti ama se fe no ye tua ne double Adom News in Central for any engineer Emmanuel Odai a ono ewo eye highways womo regional office etwetwe nkomo wonsema omanfo edi tu dwa no on say oh fasa very uncomfortable construction the
constraints eba pa eno nti na most often no say baby aye construction bia no you ta educate the public say you be ham kakra for your we a mo anso no be side I enjoy road no ebi mo akosi dan warehouse kesie a baby a natural flow no FM no natural drain wo ho an kan say nsuo no FM se wo ho a e yare ho omo dan no asi we kwanom I say ye bubu but e so huge say we bubu anyi so afina ye the engineering ideas akoko ye be be fa amunchen na te say to me akọ join the main one no na ekọ na eno no Ivi Badwam kase na oguso ehwere ye to so de makoye nsamfoforo mu na enne se wo behye no nso a ekọ nsore dodo no a bible kuma bi na behu bi asofo pani die eno kra no ene maako bi na behu ye nyina mobile phone no a obi efa na ene youth no mabunu bi adi nkomo nana mo personal na nye say o na de na asesa ni nyina ye digital world a ye de hu awuram ye boy homodin so ne asoro empanifo mu bi nso didi enkomo enafi aba na ye die nti no ukakasa mu onfa ma na oja asore ba na no ukọ ne say nchiremu ne nsema fa ho bi eni because of emergence of technology how convenience our technology are into because sometimes ukta bible na ni modru and nye de bias na ukuta back. But me, for instance, I prefer say, me kuta my Bible, and say my Bible side, or my phone so because the boy who teaching our phone, bet me feel you. Apostle Paul appear on another our Father's house, and have been so Reverend Bright Yabua or that Kingdom of Heaven Generation Ministries, and so then some say etuja. Ebi mo adwin mo no, o munsusu ye ne say ukura paper nankasa. But to me as an apostle of God, no me home from so be also. Esan say ewiase niema esesa niema edane ewiase ye koyenim sisi ade e ben ni papa ye phone oda sorry the first thing I obehwe e your mobile phone enti I think say wo nyame nso susuye mu no ene nyame amankrofo nso nimde e ma ye the Bible no ato ye phone so enti say sofo e ka quotation bi na say member bi ebie ni phone so ayi quotation no a mfumso bi ane so ne kwan so ano no aya na mpanifo ka asem bi se emre dane a na won so wadane hu bi e wo se nyina ya justice to eye nyame asem kro na ana ewo ni nyina mu nanso no de ewo mu ne se tumi na ewo bible no mu no eda so wo ho na se de ye ka no enye bible no per se no na be ne mum eye asem na eti wo mu no obi wo ho no ma obefa bible no in the book form no obekura obekasa nanso bibi ensi obi wo kura ahwenkura no nanso okasa bibi eden edi akire enti eno na make say die ewo mu a ehia ni nyina ne se Frankatuni de ma NDC amanyuko kanema mpani John Dramani Mahama de adesre na eto chief executive officers ene ankwankwa won mo nyuma kese wo memu se ewo mu se mu odede ne mum won hwa no wo bu okete ma free memu omo nkoso ane ye ntena ne nchechire man ni kuro yi enkwa ni mu wo CEOs summit ya ekoso eno de nsemi tuja chire mu NDC administration ebeba no o mehwese niema pa begu na kwan so na boama enuma wuranom so ekomajo Ishe so a watu ni din 8 CEO Summit ye course e wan kran se na kanema mpani John Dramani Mahama de tudwa se e yaro se mpa se enwumaku bi a wo man mu ahyase etu wonto ekro free se o man sikasem enko yi enam kwane amampani na nado danko akufuado ene owura Alhaji Dr. Muhammad Bawumia enam so a wonum etoto o man sikasem ngasa e mu na de tudwa se unemployment has jumped to 14.7% from 8.5% in 2017. The highest level recorded in the history of the Fourth Republic. Inflation is above 25%, and current interest rates range between 30 and 50%. The exchange rate, which was previously at 4 cedis to the US dollar, has crossed the 15 Ghana cedi threshold, and there appears to be no end in sight to the deterioration of the poor cedi.
Corruption has become a new normal, and Ghanaians have become numb to the growing scandals that continue to be exposed daily. Game, Glovo, Nivea, Big Pen, Dark and Lovely have all shut down. Unilever has relocated its tea production to Nigeria, and amid all this, our public debts now hit a staggering 658.6 billion Ghana cedis. Education service and penny force one edumayefo miensa bi a womo ewo senior high school kromu bo voter region no won twa hu sin chen na wonye hwehwemu nyina ne so osusu se nuane no a eho aye den kura ma na wofo mo abia kura keka wo hu bom ma schools a wo makomu school no ma wo mu nuane no sa penifo yi miensa na eduane wo mo twefam a won ne Richard Ametoze for beza yom Jukumu oye matron na less obuadi storekeeper say yes wo montena se me anya hwehwemu fa sansem no ho Adom TV kase etoso Ento so ba ko a ewo fra mantam no emo na Ghana Education Service mpanyefo amane board ya babetu dwa no wo kyerede a Richard Amevo Jom Jikumu na Alex Abodi ya wonyina eye adwuma wo sa school no emo no enmenemo ya wonhwe na wondwumadi wonfa embra ewie kopem se fie se chesennuane bi a ayira wo school mo no mpanyefo betumi ayemo hwehwemu nyina ewie na sanso so na nipa miensen wahye wo musomo ne manyina wonfa koma headmaster sa school yi woda no na gina tuku nsuso a wati a wose wonye hwehwemu emfa sansimi ho no wama wo mo na watwumie no ya obawie ni nyina no wie nso a wonfa ho amanebo enkoto Ghana Education Service Management no enim Ekuo ya wofre won ho coalition of aggrieved teachers on the rank of deputy director. Na yese omo aka no madu deputy director o wormo so kasa tia won penifo Ghana Education Service wo ehwehwe foforo bi a wakruche gu nkrata so wo kwan a won befa so sa kyerkyerefo wormo ebekọ wo anim wo won kyerkyere adwuma ni mo na kasa no de won nkrata no bi esu no penifo adwene ne senke be ya no teaching staffs ya womo aban adwuma mu a waye adwuma for waye adwuma fie enumo no saafo no so wo ho akwanya so mbetumi aba be director 2 and director 1 ewa adwuma no mu no awodwe ho a wo monte ase enti wo tinte kokko a kyerem penifo Adom kase etoso yi obebre ya bom atenase ewo rank na FN deputy director rank ne so a omuntumi nkomanim na woko wanim a na wunya a lot of benefits a ebetuma boa so woko retirement ko ebetuma boa na ye wo ho na on the 8th of May 2024 yenya document bi say ya krampo no masara ye new scheme of service sa new scheme of service no e kire say sa stagnation no anase when atnase no maboye no ya sa scheme of service papa be shemu kina data be shemu kina ne say ya no say kwanya bia ni ho say wo ba be ye district director anase regional director untumi meye director 2 or director 1 enuanom Ghana for yehu se sa de we adi sichafo nya pa na etoa so di sichafo nya na de mmobokra ni se sichafo bebrebe a ye wo Ghana ye mu bia ko school papa du akire sisi ya hye foforo aba new scheme of service nim se obi foforo bi a onye di chani a yen training as teacher krampo so owo another public sector ye betumi e de na ba abe handle as director 2 or director 1 and I say district director or regional director sasem we so what be that enti ye ka kire aban ye ka kire Ghana Education Service ye ka kire Minister of Education ye ka kire your union leaders ye ka kire Ghana Education Council say sa enhyehyɛ no mo e de agu Adom TV Badwam kase da guso ehwe no yento so na yenko yensam foforo mu na oba pani mekire kwemada ya wo wokyra nana yeboa pene ya wotosomienu nana de adesre na ema Sunyano West Municipal Assembly no ene wo mrahye Badwani Ignatius Bafo wa se wo srepa eye yeboa pene basic school no de wo mu hia ne ema school feeding computer laboratory furniture ne ade wo srempanifo se wo mra emeboa school aban bae or the school feeding by nti
school for nkra bia wo school feeding nti school no ba na ye kama so says here because of school feeding nti no nkra ne nyina ba hwete sanse be kwa benya duane bi ni e ya de ho asem ehia miye ya bobɔ so bia besi sabre enkoso municipal chief executive Sunyana West ene ye MP honorable Ignatius Bafowa se ba be ka bia ye se wo se machra ye bo apene nkra school feeding no misre mensa da mensa yem se yenya mobroye be miso yim other schools nyina wo computer lab a omudi esua de ye bo apene fo nkra enibi ade ho asem eham eno akire na school peni wo ye bo apene busy school Peter Abenkwa enso akire how do we school fo no efemu e wa adesuam ya wo kire se eno ka ho bi ena mamofra no ena nyi school ho the school 2012 I den kwara baye enson eko edu ene de hyase ena me gina ka say GHS no ya twere mpre nan ne mpre num ne yakoyi enti wo hwe nkwara wo msisi ana ye 125 I'm say do be ani hiam wa mebre bi ni feeding program so wo hwe mpotam ha shira school say wa hani na omani na nyese bia ba akokora ye nko ana ye ni feeding program ni bi enti ne kro sa na ma we kutia nka nya dodo ni na so nam sa na ma ntiama anyama enkoyie mai enti man kwara ne best school a break time o kwa o ma bi afi time be so ye mpon ne kwara ne kwara san school ho